ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. санаи 16 декабри соли 2025 паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ироа гардид. имрӯз дар барнома меҳмонони иштирок мекунанд ки дар партави паём ки нақшаи кори минбаъдаро муайян мекунад андешаронӣ кунанд ва мавзӯи имрӯзаро мо паём роҳнамо ва нақшаи кории мост унвон гузоштем ва пеш аз ҳама ман мехостам ки устоди азиз бо шумо суҳбат ибтидо гирад ва қабл аз ҳама аз рӯйдодҳои муҳими соли сипаришуда ёдовар мешудед ки дар кадом самт ба чӣ хел комёбиҳо ноил гардидем. ташаккури зиёд муаллими азиз. албатта соли 2025 тоҷикистон ба як дастовардҳои муҳими сиёсӣ ва иқтисодӣ ноил гардид. хусусан дар соли 2025 яке аз муаммоҳое ки дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ ба яке аз муаммоҳои бисёр серқалаб табдил шуда буд ва солҳои тӯлонӣ сари ин мушкил кишварҳои осиёи марказӣ баъзе ҳолатҳо ҳатто ба низоъ кашида шуда буданд. ин мушкил ҳалли худро пайдо намуд. ин мушкили сарҳадие ки миёни кишварҳои осиёи марказӣ хусусан миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон вуҷуд дошт, ҳалли худро пайдо намуд. хусусан дар наврӯзи соли 2025 бо ҳам омадани роҳбарони се кишвари осиёи марказӣ ва имзо шудани эъломияи дӯстии абадӣ, ин худаш як ҳодисаи бисёр муҳими сиёсӣ аст. албатта дар соли 2025 ба ғайр аз ин рӯйдоди муҳим тоҷикистон боз дастовардҳои зиёде дорад, хусусан нигоҳ доштани рушди иқтисодӣ дар як ҳолати муайян, яъне рушди иқтисодии Тоҷикистон дар ин давра ба монанди солҳои пешин нигоҳ дошта шуд ва ҳамчунин аз дастовардҳои дигари муҳим дар ин давра ин эътироф шудани якчанд ё қабул намудани якчанд ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. хусусан қабул шудани ташаббуси Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаи пиряхҳо ё ҳифзи пиряхҳо. баъд дар ин давра Тоҷикистон ҳамчунин мизбони яке аз конференсҳо дар мавриди ҳифзи пиряхҳо буд. инчунин ташаббуси Тоҷикистон дар самти эълон намудани соли 2027 ҳамчун соли баланд бароштани фарҳанги ҳуқуқӣ ҳам ин яке аз дастовардҳои муҳими Тоҷикистон мебошад ки албатта боиси боло рафтани симои сиёсии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ гардид. саломат бошед. алҳол таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як навор ҳамроҳ тамошо мекунем, сипас бо суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. 16 декабр дар толори парлумони Тоҷикистон ҷаласаи якуми якҷоии Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум оғоз гардид ки дар он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ карданд. дар паём ба Маҷлиси Олии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносибати дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас муайян намуданд. сокинони вилояти Суғд, кормандони сохтору идораҳо аз ҷумла суди шаҳри Хуҷанд низ паёмро сарҷамъона тамошо карданд. ضمن پیشنهاد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شد که برای عملی سازی اقدام سازنده در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژی مملکت لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تهیه و به حکومت
мамлакат пешниҳод карда шуд. Сарвари давлат хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуданд ки бо интернети баландсуръат таъмин намудани аҳолӣ ва рушди инфрасохтори телекоммуникатсионӣ, аз ҷумла таҷдиди хатҳои нахию нурии байнишаҳрӣ ва зиёд намудани хатҳои байналмилалӣ тадбирҳои фаврӣ андешанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин иброз намуданд ки парламенти мамлакатро зарур аст барои таъмин намудани заминаи ҳуқуқӣ ва гузаштан ба иқтисоди рақамӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ чораҷӯӣ намоянд. таъкид шуд ки пешрафти босуръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеяи имконияти зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир тақозо менамояд ки ин дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода гардида ба манбаи иловагии рушди иқтисодӣ ва содироти хизматрасонӣ табдил дода шавад. дар 10 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3.4% баробар зиёд шуда, иқтисоди миллии мо ҳар сол ба ҳисоби миёна 7.6% афзоиш ёфт. ин нуқтаро имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни пешниҳоди паём баён намуданд. президенти мамлакат таъкид карданд ки барои таъмин намудани рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 670 миллиард сомонӣ, аз ҷумла 159 миллиард сомонӣ сармоягузории хориҷӣ равона гардидааст. дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 2.7 баробар афзоиш ёфта, аз 6,000 сомонии соли 2015 ба 16,400 сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд. аҳолии ҷумҳурӣ аз 8.5 миллион нафари соли 2015 ба 10.7 миллион нафар дар соли 2025 расид, яъне 26% зиёд гардида, нишондиҳандаи дарозумрии аҳолӣ аз 70 ба 77 сол расидааст. моҳи сентябри соли 2027 агрегати сеюми нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба кор дароварда шуда, истиқлолияти энергетикии мамлакат пурра таъмин мегардад. дар ин хусус низ зимни паём пешвои миллат иброз намуданд. сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар 10 соли охир соҳаи энергетикии мамлакат ба маблағи беш аз 60 миллиард сомонӣ сармоя гузорӣ шудааст ки дар натиҷа иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ дар ҳаҷми 1017 мегаватт афзоиш ёфт. танҳо аз ҳисоби таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда иқтидори истеҳсолӣ 200 мегаватт зиёд гардида, аз 17.2 миллиард киловаттсоати соли 2015 дар соли 2025 ба 24.2 миллиард киловаттсоат расонида шуд. мо имрӯз мушкилоти мардуми шарифи Тоҷикистонро дар шароити муваққатии нерӯи интиқоли барқ ба хубӣ медонем. ин ҳолат аз як тараф натиҷаи афзоиши аҳолӣ, зиёдшавии корхонаҳои саноатӣ ва дар маҷмӯъ афзудани истеъмоли нерӯи барқ мебошад. аз тарафи дигар таъсири камбориш омадани тирамоҳи соли равон ва кам гардидани воридшавии об ба обанбори нерӯгоҳи барқии оби мамлакат мебошад, шарҳ доданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат баён намуданд ки ҳукумати мамлакат барои бартарафсозии ин мушкилот тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ менамояд. дар айни замон корҳои лоиҳавию сохтмонии 2 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегаватт оғоз гардида, то моҳи августи соли 2026 ба истифода дода мешавад. бо мақсади ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллии саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурӣ дар давраи татбиқи он солҳои 2019-2025 беш аз 2600 корхонаҳои саноатӣ бо ташкили зиёда аз 87000 ҷойи кор сохта ва истифода дода шудааст. аз ҷумла соли 2025 400 корхонаи истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуд. ин матлабро имрӯз пешвои миллат зимни пешниҳоди паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баён намуданд. сарвари давлат таъкид намуданд ки дар 75 соли замони гузашта, яъне то соли 1991 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33000 ҷойи кор вуҷуд дошту халос. дар 10 соли охир бунёди корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ аз 3000 зиёд гардидааст. гуфтем ки паём роҳнамо ва нақшаи кории мо аст. ана ҳамин масъаларо имрӯз дар ин барнома бори дигар шарҳу тавзеҳ медодед, мувофиқ ба матлаб мешуд. воқеан ҳам паём раҳнамо ва нақшаи кории мо маҳсуб меёбад. аз он лиҳоз ки паём кафили рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ҳамасола ҳамчун кафил, ҳамчун кафолатдиҳандаи зиндагии шоиста, бомаром ва босаодати мо муаррифӣ мегардад. ва бисёр шод ҳастам ки шумо мавзӯи имрӯзаи барноматонро маҳз
پیام راهنما و نقشه کاری ماست عنوان گذاشتید و چطوری که اینجا گفته شد در ویدیورولیکی که امروز منظوری شنوندگان منظوری بینندگان نمودید و شخصا من از اون دستاوردهایی که در مدتی 10 سال پیش از ما و دستاورد یک سال نه سال 2025 از زبانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 16 دکبر سال 2025 در تالار پارلمانی تاجیکستان برگزار گردید و چنین خلاصه ها آمده رسیدم که پیام امساله از پیام های گذشته خیلی فرقیت کلی داشت زیرا محض پیام همساله پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اگر یک تجدید نظر کنیم در موردی پیش از همه سمت‌های اساسی پیش از همه سیاست داخلی و خارجی کشور مطرح می‌گردید این همه ساله این سالم زیر عنوانی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور بسیار معلومات‌های مختصر اینجا استاد ابراز اندیشه نمودند که بهترین وسیله به زندگی با ثبات به زندگی با سعادت رسیدن ما از آن عبارت است که ما با همسایه کشورها صلح ابدی خوجند 2025 را با مهر قانونی یعنی با امضای 3 دولت همسایه روی کار آوردیم که این نه تنها در مقیاس جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بلکه تمامی مملکت‌های ترقی کرده متمدن امروز از این صلح ابدی خوجند 2025 الهام گرفته من ببینید دیر زکک یک خوشخبری خیلی بشارت دهنده با شرافت به ما آمده رسید طریق وسایط اخباری عامه که محترم امامعلی رحمان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت به گرفتن جایزه لیو تالستوی مشرف گردیدند همه این از چی شهادت میدهد همه این از آن شهادت میدهد که جمهوری تاجیکستان در روند راهنمایی و نقشه های برنامه استراتژی کشوری خیش در همه ساحه در سیاست در اجتماعیات اقتصادیات و فرهنگ دست بالا بود و در آینده نیز دست بالا خواهد ماند اینجا فقط رقم های در ویدیو رولیک دیدیم که ببینید در موردی زیاد شدن اهالی پیش از همه و سبب اساسی زیاد شدن اهالی از آن عبارت است که ما صاحب تاجیکستانی صاحب استقلال صاحب کشوری خیلی امن با ثبات هستیم که یعنی افزایش اهالی از 5.7 امروز به 10.7 فایز رسیده است این اولین و ما قضاوت ما اندیشه ما که در حقیقت تاجیکستان در مورد راهنمایی و نقشه های استراتژی در مورد زندگی با سعادت مردم با یک راهی درست رو پیش گرفته است و دومین چیزی که نظر خواننده و نظر شنونده بعد از ارائه پیام امساله از زبان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شنید آن بود که محض اگر سالهای پیشین در پیام ما درباره کمیونیکاسیون گپ زدیم درباره بلند برداشتن ساحه کشاورزی یا اینکه سال گذشته اعلان شدنی سال 2025 سال رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون معاصر و ببینید همین 2 سال پیام 2 سالینه به ما نشان میدهد که تاجیکستان امروز تاجیکستانی دیروزه نیست و سبب در چی؟ سبب در آن است که امروز جهانی متمدن خیلی جهانی ترقی کرده است جهانی است که در یک ثانیه میتواند تغییرات‌های کلی به میان آورد چه از لحاظ سیاست چه از لحاظ اقتصادیات اجتماعیات و فرهنگ جهانی و محض ضرورتی پیش آمدنی
ҳамин сола шиори паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки он кас иброз доштанд ки соли 2025 соли вусъати корҳои созандагиву ободонӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ ин бисёр як масъалаи бунёдӣ, масъалаи монументалӣ аст ки на танҳо ана ҳамин масоил ба тоҷикистони мо чӣ дорад ниёз дорад, балки тамоми мамлакатҳои ҷаҳони мутараққӣ ба ана ҳамин масъала яъне мавриди баррасӣ қарор додани ин масоил чӣ дорад ниёз дорад ва мо хеле хурсанд ҳастем мардуми шарафманд, мардуми кӯҳанбунёди тоҷикистон ки имсол низ паём ба мо башоратдиҳанда буд. Аз кадом лиҳоз башоратдиҳанда буд? Як намунаи олӣ мебиёрам аз факту далоиле ки дар паём аз дар ироа шуд аз забони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки то 35-мин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон то ба имрӯз 26 000 соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар ба иншоотҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ чӣ шуданд? қад афрохтанд ва онҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон гуфтанд ки то ба имрӯз 26 бошад, мо кӯшиш мекунем ки то 35-мин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин ададро ба 30 000 расонем ва шояд ба хонанда ва шунавандаи имрӯз ин рақамҳо хеле ҷузъӣ менамоянд, вале вақте ки шумо қазоват мекунед, баҳои ҳақиқӣ медиҳед, баҳои воқеӣ медиҳед, ин аз он далолат мекунад ки дар рушди устувори кишвар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сарварии садри кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, тамоми нерӯи зеҳнӣ, тамоми қувваҳои зеҳнии кишварро чӣ дар сиёсат, чӣ дар иқтисодиёт, чӣ дар иҷтимоиёт ва чӣ дар фарҳанг хеле босубот, бонизом истифода бурда ба ҳамин тоҷикистони соҳибистиқлол, демократӣ, дунявӣ ва озод омада расидем ва мо низ ҳизбиёни вилояти Суғд, хоса кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд, дар шаҳри Хуҷанд ва 18 ноҳияе ки онҳо шомили кумитаи иҷроии ҳизби хеш мебошанд, бовар дорем ва аминем ки дар матраҳ сохтани барномаҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди рушди иқтисоди кишвар ҳиссаи сазовори худро хоҳем гузошт. ташаккур, саломат бошед. тамошобинони азиз, ҳамаga якчанд дақиқа ба дигар шабака пайваст нашавед. бо симои мустақили якум бимонед. бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем. паём роҳнамо ва нақшаи кории мост. чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва тамошобинони азиз, хотиррасон мекунам ки барномаи имрӯзаи мо дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таҳия мегардад ва бармегардем ба суҳбати студия дар мавриди иқтисодиёт. албатта ман боварӣ дорам ки он масъалаҳое ки гузошта шуданд худи шумоён низ хуб гӯш кардед ва онро ҳамчун дастур дар фаъолияти кории худ ҳатман истифода ҳам мекунед ва ман хоҳиш мекардам аз шумоён муҳтарам муаллимаҳои азиз ки хуб аз ин фан ҳатто дар мактабҳои олӣ худи шумоён низ дарс мегӯед, андешаҳои худро баён карда бошед. масалан дар бораи таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ сухан рафт ва хуб андешаи шумо вобаста ба ана ҳамин масъала. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар паёми хеш иброз доштанд ки соли 2025 ба мардуми шарифи тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон бо дастовардҳои назаррас ва рӯйдодҳои навин боз як соли таърихӣ гардид, зеро дар таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат аз ҳисоби тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 670 миллиард сомонӣ, аз ҷумла 159 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ равона гардид ки ин нишондиҳандаи хело хуб маҳсуб меёбад. ҳоло дар самти тадбири ҷалби сармояҳои хориҷиву дохилӣ
ташкили корхонаҳои саноатӣ, инчунин сохтану аз навсозии иншоотҳои соҳаи энергетика, мошин ва ба истифода додани ба истифодаи самарабахши заминҳои кишоварзӣ тадбирҳои назаррас андешида шуда истодааст. инчунин президенти кишвар дар паём иброз намуданд ки ҳоло бо дар назардошти амалисозии ҳадафҳои стратегии кишвар дар қаламрави ҷумҳурӣ беш аз 16 лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ба маблағи 11.3 миллиард сомонӣ аз ҷониби сармояи давлатӣ корҳо идома дода шуда истодаанд ки ин хело ҳам нишондиҳандаи хуб дар соли 2025 маҳсуб меёбад. дар мавриди дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ низ дар паём зикр рафт. хуб андешаҳо баён гардид, онро чӣ хел қабул кардед ва фикри шумо бобати ана ҳамин мавзӯъ? ташаккури зиёд. фаъолияти соҳибкорӣ яке аз воситаҳои асосии рушди иқтисодии босубот ва таъмини суботи иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад ва ин нуктаҳо дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар таъкид гардид ва бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дастгирии соҳаи соҳибкорӣ ва таъмини фазои мусоиди соҳибкорӣ ҷиҳати яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат эълон гардидааст. аз ин лиҳоз ҳамаи иқтидору қувваи иқтисодиёти миллӣ баҳри дастгирии ҳамин соҳа равона карда шудааст. аз ҷумла дар паёми имсола таъкид гардид ки гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ яке аз ҳадафҳои афзалияттарин гуфта дар ҳамин паём ҳамин нукта қайд карда шуд ва аз ҷумла ташаккул додани соҳибкорони рақамӣ яке аз афзалиятҳои стратегии тараққиёти кишвар ном гирифт ва аз нуқта бояд қайд кард ки дар ин ҷода ташкили инфрасохтори рақамӣ аз ҷумла бонкдории рақамӣ, пардохтҳои рақамӣ, ташкил намудани платформаи савдои рақамӣ сабаби тараққӣ ёфтани соҳаи соҳибкорӣ мешавад. барои чӣ? барои он ки дар платформаи рақамӣ бо пешниҳоди маҳсулоти рақобатноки ватанӣ ва пешниҳод намудани хизматрасониҳои сифатнок, сифати баланддошта соҳибкорони ватанӣ метавонанд ки ба арсаи байналхалқӣ ба бозори ҷаҳонӣ бароянд ва такмил додани соҳибкорӣ, фаъолияти соҳибкорӣ сабаби на танҳо зиёдшавии соҳибкорон байни ҷомеа мешавад, балки ин сабаби баландбардоштани некуаҳволи халқ, сабаби ташкил намудани ҷойҳои кории нав, таъмин намудани бекорон бо кор ва дар ҳамин асно баландбардоштани даромади аҳолӣ шуда барои рушду нумӯи кишвар, барои ноил шудан ба рушди иқтисодию иҷтимоии босуботи мамлакатамон сабаб шуда метавонад. ва дар ҳамин радиф як чизи дигарро боз ҳам як масъалаи хеле муҳимро боз ёдрас кардани ҳастам ки ҳамаи шумо аз он хуб бохабар ҳастед ва фикр мекунам ки хеле хушпазируфтед. ҳамасола маоши кормандони соҳаи буҷавӣ низ боло рафта истодааст ва аз ҷумла аз санаи 1 сентябри соли равон яъне соли 2026 низ маоши кормандони соҳаи буҷавӣ хуб баланд бардошта мешавад ва аз он чӣ хел истиқбол кардед устод? марҳамат. мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста ба кормандони соҳаи буҷетӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. мо ҳамасола аз ироаи паёми хеш гоҳӣ мешем, шоҳиди он ҳастем ки музди маоши кормандони буҷетӣ пайваста зиёд мешавад. мин ҷумла аз 1 сентябри соли 2026 музди меҳнати омӯзгорони муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, кормандони
соҳаҳои маориф, илму фарҳанг, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, хуб санъат ва ҳамчунин сохторҳои қудратӣ 20% зиёд карда шуд. маоши нафақавии нафақахӯрон ва андозаи 15% ва музди миёнаи меҳнат дар ҳадди 1300 сомонӣ муқаррар карда шудааст. ин нуктаҳо ҳар яке мо кормандони соҳаи маорифро водор менамояд ки пайваста фаъолияти худро дар таълиму тарбияи насли навра аст, мин ҷумла баландбардоштани савияи дониши донишҷӯён, такмил додани дониши онҳо ва омода намудани мутахассисони варзида дар соҳаҳои хоҷагии халқ пайваста заҳмат кашем ва фаъолияти худро мин ҷумла ба ҳамин соҳа роҳандозӣ намоем. саломат бошед. Ташаккур. хуб, фикр мекунам ки албатта масъулияти хуб он нафароне ки дар соҳаи ҳамин технологияи рақамӣ кору фаъолият бурда истоданд, хуб чун солҳои пеш, имсол боз ҳам бештар мешавад, чун дар паём аз боби пешрафти босуръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир сухан рафт. хуб, кадоме аз шумоён вобаста ба ҳамин масъала андешаи худро баён мекунед? марҳамат, шуморо гӯш мекунем. ҷаҳон сипос муаллима. имрӯз тамоми дунёро раванди рақамикунонӣ фармо аст ва ҷумҳурии мо низ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин раванд барканор шуд наметавонад. рақамикунонӣ аз фарогири якчанд технология, аз ҷумла технологияи зеҳни сунъӣ, роботикунонӣ, веб технологияҳо, автоматикунонӣ, тайёраҳои бесарнишин ва дигар технологияҳо аст. боиси қайд аст ки зарурат ва аҳамияти ин гуна технологияҳоро роҳбарияти олии кишвар хеле хуб дарк карданд ва ҷиҳати татбиқи ин гуна технология, аз ҷумла технологияи зеҳни сунъӣ, ба масъулин супоришҳои мушаххас пешниҳод карданд. албатта имрӯз дар тамоми ҷаҳон зеҳни сунъӣ бо як суръати хеле баланд тараққӣ карда истодааст ва тибқи андеша ва таҳлилҳои коршиносон то он дараҷаи зеҳни сунъӣ пешрафта истодааст ки дар 10 соли охир баъзе аз касбҳо аз миён мераванд ва ҷои онҳоро ана ҳамин зеҳни сунъӣ мегирад, чун татбиқи зеҳни сунъӣ бо мақсади сарфаи вақт ва дур кардани таъсири омили инсонӣ ба роҳ монда мешавад. то ҳатто дар баъзе аз кишварҳои ғарб вазифаи баъзе аз шахсони соҳибмансаби баландро низ зеҳни сунъӣ иҷро кардааст ва иҷро карда истодааст. лекин аз ҳамагон пӯшида нест ки барои рушди дилхоҳпадидаи нав аз ҷумлаи зеҳни сунъӣ баъзе аз омилҳое вуҷуд доранд ки монеъ эҷод мекунанд ва яке аз ин гуна монеъҳо ин баланд бардоштани маърифати рақамии шаҳрвандон аст. ҷаноби олӣ дар паёми пешинаи худ ва дар паёми имсоли худ низ бобати ин масъала аллакай андешронӣ карданд ва ин моро водор мекунад ки ҳамчун масъулони ин соҳа ҷиҳати баланд бардоштани маърифати рақамии ҷавонон ва умуман шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиро пеш барем. чун бо корҳои фаҳмондадӣ пеш бурда мешавад ба андешаи шумо устод? ҳам корҳои фаҳмондадӣ, ҳам ташкили ҳар гуна барномаҳои телевизионӣ, ҳам гуфтам мумкин дар ҷараёни таълиму тарбия истифодаи зеҳни сунъӣ бо мақсадҳои нек ба он оварда расонаш мумкин аст ки фарҳанги рақами мо рушд ёбад, баланд шавад. ғайр аз ин дигар омиле ки ба рушди зеҳни сунъӣ монеъ эҷод мекунад, ин пеш аз ҳама ташкил ва таҷдиди инфрасохтори телекоммуникатсионӣ мебошад ва дар ин масъала ҷаноби олӣ аллакай ба масъулин дастури супоришҳои мушаххас пешниҳод карданд. имрӯз сифати хизматрасонии интернет дар шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ аз ҷумла душанбе, хуҷанд ҳарчанд қобили қабул бошад ҳам, аммо дар минтақаҳо ин нигаронкунанда аст, чун дилхоҳ технологияи рақамӣ бе сифати баланди интернет, бе хидмати интернет нақши худро бозида наметавонанд. дигар омиле ки бевосита ба рушди зеҳни сунъӣ таъсири худро мерасонад, ин ташкили ё ин ки муҳайё кардани, омода кардани кадрҳои баландихтисос аст ва хушбахтона имрӯз дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ вилоят ва ҷумҳурӣ аллакай якчанд нақшҳои таълимии нав қабул карда шудааст ва дар ин соҳа аллакай мутахассисон омода карда истодаанд, лекин ҳанӯз кам аст. масалан дар донишгоҳи мо ҷараёни таълим рақамӣ кунда шуда, дар он баъзе аз имкониятҳои зеҳни сунъӣ барои таҳлили
آموزش دانشجویان تطبیق شده ساده است. مثلا دانشجو میتواند که در دام 16 هفته توسط تحلیل همین ذهن سنی بیند که از کدام موضوع ها دشواری کشته شده است و ذهن سنی تحلیل کرده به دانشجو نشون میدهد که از فلان ادبیاتی که در کتابخانه دانشگاه هست میتواند استفاده برد، یا اینکه از دیگر دانشجویانی که همین فن را آموخته هستند و پیشرفته هستند از آنها مصلحت ها گیرد و امثال این. لیکن نابسته به همین باید قید کرد که هنوز در این سمت خیلی کارها ما را منتظر است و از جمله مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی معلمان، متخصصان ساحه تکنولوژی آیتی در این سمت باید تمام فعالیت خود را پرزور نمایند. سلامت باشید. تشکر. خوب، پیام را البته گوش کردید و کدام نکته های آن را در فعالیت من بعده خود همچون دستور استفاده میکنید؟ خب کی باز فکر خود را میگوید؟ در اینجا خیلی استاد اویدی نقش ذهن سنی گفتن باعث خیلی است که در چون همه ساله یعنی که تطبیق تکنولوژی رقمی و ذهن سنی در همه پیام پیش ملت دیده میشه و در این سال باشد اگر باز هم یک توجه مخصوص ظاهر نمودم. البته در ساحه معارف نیز که یک سمت‌های اساسی به حساب می‌رود تطبیق تکنولوژی رقمی و ذهن سنی و چخانی که استاد در اینجا قید کردند یعنی که در دانشگاه ملکه پلتفرمی یگانه موجود است. بغیر از این در دانشگاه دولتی خوب بیزنس و اقتصاد تاجیکستان یعنی که مرکزی ذهن سنی و آیتی پارک گشوده شده است که در اینجا یعنی که هم دانشجویان هم آموزگاران کارهای علمی تحقیقاتی یعنی که میگذرانند و این البته همگرایی علم با استحصالات یعنی که باز هم پرقوت می‌نماید. بغیر از این در اینجا یک چند آموزگارانی نمی دانشگاه کارهای علمی تحقیقاتی خود را از عنصرهای ذهن سنی استفاده می‌برند که این هم مثلا از آن جمله شناختگیری عکس چهره یا مثلا شناختگیری رقمی اتومبیل ها بیواسطه از همین عنصرهای ذهن سنی استفاده می‌برند و این البته در سالهای من بعد نیز یعنی که باز هم در تمام مؤسسه ها هم در دانشگاه ما این روند رو باز هم ما جانب می‌گیریم. همچون آموزگار یک چند مثلا همه سال شاگردان متحیر میکنیم در آزمونی این فروغ معرفت و این سال هم ما حرکت می‌نماییم که همین دستور سپارشی که پیشوای ملت یعنی که ارائه کردن بهره باز هم تقویت بهره باز هم رشد کردن یعنی که ما برنامه‌ها و وب پورتال‌های خوبی در آن که عنصرهای ذهن سنی یعنی که استفاده برده پیشنهاد نماییم. باشد. تشکر. سلامت باشید. خب مرحمت باز هم از همین پیام امسال برای خود چی گرفتید؟ کدامی از شما فکر خود را میگید؟ معلومه؟ مرحمت. پیشوای ملت در پیام نوبتی خود یکی از مسائل مهم جهانی یعنی مسائل آب و اقلیم، حفظ پریخ‌ها و منابع آبی استفاده گذاشتند، چنانه که از جانب خود اساسگذار صلح و وحدت ملی یک چند تشبس‌های جهانی طی سالهای صاحب استقلالی کشور به سازمان ملل متحد یعنی که پیشنهاد گردید که همه آنها از جانب انمین قطعنامه مجمع عمومی سازمان‌های با نفوذ جهانی قبول گردیدند. از جمله به مانند سالهای 2003 سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی آب برای حیات و اینچنین سال بین المللی همکاری در سمت آب، در سال بین المللی آب برای رشد استوار و سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردید. مایه افتخار و سربلندی ملت کهن بنیاد و تمدنسازی تاجیک است که سنه 12 دکبر سال جاری با تشبس تاجیکستان به جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز 10 ساله آموزش کریوسفر از جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده شد که آن از جانب انمی سازمان بین المللی اعتراف و قبول گردید. میخواستم دایر به انمین منطقه کریوسفر نیز سخن گفته باشم، چنانه که منطقه کریوسفر آن منطقه می باشد که در آن آب در حالت کریستالی وجود داشته یعنی که آنها طولانی وجود دارند حسابیده می شوند، چنانه که کریوسفر جهانی
به مانند پریخو، برف و یخهای بحری و اینچنین منطقه های دائمی یخبندی رو فرا گرفته است. یکی از موضوعهای اکتوالی و مهم باشد و برای اقلیم سیاره ذخیره های آبی و هم گوناگونی بیولوژی رو به تنظیم دارد. اکنون معلم در سمت فعالیت خود آن دستور و سپارش هایی که از جانب سرور دولت پیشنهاد گردید، مثلا خود شمایان کدام کارها رو به خاطر پیاده کردن همون پیشنهادها اجرا میکنید؟ وقتی که سال حفظ پریخو اعلان گردیده بود، در فاکولته گیکولوژی و توریسم دانشگاه دولتی خوجند محفل عمومی دانشگاهی گلاسیولوگ یعنی که تشکیل کرده شد که به آموزش پریخو، دگرگونشوی اقلیم در آنجا میز مدور یعنی که نشست ها، محفل های علمی برگزار کرده می شود که در آن استادان دانشجویان دانشگاه وابسته به انمین سمت کاری علمی برده ایستادند و همه وقت وابسته به انمین دگرگونشوی پریخو کار و فعالیت برده ایستادند. فهم و سلامت باشد استاد. از پیام تا پیام اون دیگرگونی هایی که می شوند البته نظررس است و خوب شاید یک پیشگویی یا خود اندیشه شما وابسته به پیامی که 16 دکبر ارائه گردید سال 2025 تا کدام اندازه آن عملی گردیدنش ممکن است؟ البته پیام امسال بسیار نکته های جالب داشت. اگر به خود ماهیت پیام ما توجه کنیم، پیام یکی از وسیله های امید بخشی، یعنی پیش از همه اگر ما با اکثر پیام های پیشوای ملت توجه کنیم، یعنی به مردم یک امید می بخشند. وقتی که ما محتوای پیام های بررسی میکنیم به آن توجه میکنیم که کشور ما چگونه تدریجاً به پیش حرکت کرده ایستادگی هست. یعنی چگونه تدریجاً بخش‌های اقتصادی کشور ما بهتر می شود، زندگی اجتماعی بهتر می شود. بعد دیگرشون که پیام جهت دیگرش این راهنمایی هست که توسط دادن دستورها، توسط نشان دادن راه و وسیله ها، سرور کشور هر یک ساحه رو، هر یک بخش اقتصادی کشور رو راهنمایی میکنن و دستور میدهند که تا در سمت‌های مختلف فعال باشند. از این رو وقتی که ما با اون جهت توجه میکنیم که راهنمایی ها عمیق هستند، دقیق هستند و هر یک مسئله ارائه شده به طور همه جانبه آموخته شدگی هست، البته عملی نمودن آن نیست امکان پذیر میگردد. شاید یک سال نیست، سالهای قدم به قدم یک چند سال لازم هست برای بعضی از مثلا وقتی که یک پیام ارائه میگردد و پیام تنها برای یک سال نیست. پیام شاید نتیجه های بعضی یا مثلا دستاوردهای بعضی از پیام ها رو ما ممکن بعد از 10 سال، بعد از مثلا 15-20 سال نتیجه های آن را دیدن ما ممکن است. از این رو تنها به یک جهت توجه نمودن ضرور است که خود همین پیام ها یک دستورهای چه هستند؟ دستورهای واضح و روشن. اگر به یک جهت توجه کنیم، مثلا اگر همین پیام امسال ارائه شده یک جهتش توجه کنیم، یک پیام چی بود؟ پیام دانش محوری، یعنی در آن سرور کشور اکثر جوانان را، مثلا اهالی کشور را به آموختن علم دانش توصیه نمودن که زیرا البته تنها در زمینه آموختن دانش و تنها در زمینه از خود نمودن علم ما میتوانیم کشور خود را پیش برده باشیم. ما میتوانیم که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را رشد بخشیده باشیم. از این رو این جهت خیلی مهم است که اگر هر یک ساکن کشور، هر یک شهروند تاجیکستان در ساحه خودش، در بخش خودش اگر وظیفه خودش را به خوبی اجرا کند، پس ما گفته میتوانیم که پیام نتیجه های خیلی خوب داده میتواند. یعنی ما به آن هدف هایی که در پیام گذاشته شده است رسیده میتوانیم. البته این
از من شما چه طلب میکند؟ از من شما حرکت نمودن، از من شما همون وظیفه خود را صادقانه اجرا کردن، بعد امیدوار بودن در سمت کاری خودمو. همون با چی میگن پیشوای ملت چی میگن که با دل نیت صاف کار کردن. اگر هر یک شهروند تاجیکستان همین جهت‌ها رو به اعتبار گیرد، البته ما به نتیجه های باز هم بهتر مشرف میگردیم. تماشابینان عزیز، همگی یک چند دقیقه به دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلام را همراه تماشا میکنیم. پیام راهنما و نقشه کاری ماست. چنین است موضوع امروزه پیچ‌تابی زمان. و همینجا معلم یک چیز دیگر رو گفتنی هستم. واقعا هم سپارش شد که در پایتخت کشور، خب در مرکز شهر دوشنبه، تمدن آریایی کانون تأسیس و بنیاد کرده شود. موهمیت آن را شما چه شرح داده میتوانید؟ خیلی پیشنهادی محوری پیام امساله همین نکته به ظاهر میگردد که قانون نگفتند خودی پرزیدنت، قانون یک مرکزی متحد شده که وحدت آفرین است. پیش از همه تا وحدت نباشد متحدی نمی شود. در علمم، در دانش آموزیم، در اقتصادیاتم، در اجتماعیات. و ببینید در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکان مطرح گردیدن همین یک مرکزی خیلی پر اقتدار از آن شهادت میدهد که ما پیش از همه اندیشه ملی خیش را مطرح کرده توانیم. وقتی اندیشه ملی، اینجا یک سوالی نقض دادید شما که همین ذهن صنعی گفتن در پیام امساله، آیا ترغیبات و تشویق کردن ذهن صنعی به ما نیاز داریم؟ بله نیاز داریم، حتما نیاز داریم. وقتی که ترغیب و تشویق میشد، اطلاع سونیان و اطلاعات میرسانیم، ذهن صنعی پیش از همه به ترغیبات و تشویقات نیاز دارد. زیرا وقتی که اندیشه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی با دقت اگر گوش کنیم، آنجا تمامی همین اندیشه های محوری ایشان در مورد یعنی مرکز، یعنی کانون گفته شد که محض یعنی وسعت دادن سازندگی و آبادکاری کشوری عزیزمون از آن منشأ میگیرد که ما خودآگاه و خودشناس باشیم و به واسطه سال 2026 سال وسعتی رشد سازندگی و آبادکاری و خودآگاهی و خودشناسی ملی عنوان نگیریم. محض انمی کانون به وابستگی زیچ دارد، زیرا محض نفری که خود میشناسد، نفری که خودآگاه هست، وطن خیش را، وطن عزیز خیش را مثل جان دوست می دارد. این اندیشه های پیشوای معظم ملت، از پیشوای معظم ملت اندیشه های من آورده استادم. محض نفری که خودآگاه است، خودشناس است. وقتی که وطن خود را مثل جان دوست می دارد، مثل چشم، همچون گواره که چشم احتیاط میکند، میتواند تمامی مسائل هایی که امروز در جهان متمدن متشنج روی کار آمدند، آن را به یگان دودیلگی و به شک و تردید مورد بررسی قرار دهد. و باز سوال به می آمد که برای به شک و تردید، به یگان دودیلگی، با صدق و وفا اجرا کردن یعنی قانونیت های کانون شهروند جمهوری تاجیکستان هر یک فرد چگونه مطرح کرده میتواند، در حالی که صاحب خرد باشد. و به واسطه اگر چی نکنم گمانم غالب زیاده از نیم ساعت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که پرزیدنت معنوی آفر، پدری معنوی هر یک ساکن کشور می باشند، سری همین علم آموزی
мардуми кишвари кӯҳанбунёди мо ки аз азал соҳиби фарҳангу тамаддуни эшон мебошад истода гузаштанд ки фарзандони азизи мо бояд соҳиби илм шаванд. вақте соҳиби илм мешаванд мавриди баррасӣ қарор додани рушди устувори иқтисоди рақамӣ ва истифода бурдани технологияи муосир хеле осон мегардад. ва бубинед ки як фактор рақаму далоиле ки инҷо дар паём пешниҳод карданд садри кишвар он буд ки пеш аз ҳама маоши муаллим зиёия боз зиёд карданд. дуюм масоиле ки хеле мубрам гузошта шуд моҳияти чӣ дорад меҳварӣ дорад ин тамоми озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз фурӯғи субҳи доноӣ сар карда то тоҷикистон диёри ватани азизи ман 2 маротиба ҳамон ҷоизаҳоя аз лиҳози моддӣ зиёд карда шуд. ҳама ин аз он шаҳодат медиҳад ки дониш ин чароғи ақли инсонҳо аст. маҳз бо дониш бо маърифат кардани маърифат мо метавонем имрӯз дуньёро тасхир кунем. зеро барои чӣ маҳз рушди иқтисоди рақамӣ гуфтанд, барои чӣ рушди инноватсияи муосир гуфтанд? зеро инҷо устод ироа доштанд ки маҳз оянда зеҳни сунъӣ имрӯза моро мегирад. рисолатҳое ки имрӯз ҳар як шаҳрванд дорад рафта рафта баъд аз 20 сол 30 сол мебинем ки анами зеҳни сунъӣ ҷои рисолати инсонҳоро мегирад. ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки аз хирадмандӣ аз хирадгустарии президенти кишварамон далолат мекунад ки аллакай саволи шумо додагӣ ба ҷавоб 20 сола ояндаи 20 солаи аллакай соли 25 ба имрӯз матраҳ карданд президенти кишвари мо ки яъне худашон ҳам гуфтанд таъкид ба таъкид карданд ки мо барои насли хеш барои насли ояндаи кишвар як ҷомеа як ҷаҳони муосири хеле мутамаддини тараққикардаро бояд ба мерос гузорем ва барои он ки аними ҷаҳони мутараққии фарҳанг офару фарҳанг овара мо ба насли оянда мерос гузорем ва асоси меҳварии ин яъне омӯхтани илм аст. дониш аст ки маҳз метавонад дониш моро ба дуриҳои дур оварда расонад. хондан ва бозхондан шиори ҳамарӯзаи мо мардуми кишвар бояд бошад. бояд гирду атрофи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷрокунии давлатии вилоят ба мақомоти иҷрокунии давлатии шаҳр ба муттаҳид шавем ва тамоми он роҳнамо ва нақшаҳои кории паёмро ки имрӯз аз забони президенти кишвар ироа гардид бо як масъулияти хоса бо як виҷдони соф ба тамоми вазоратҳо супориш дода шуд ки ҳар як вазорат бояд рисолати хешро дар раҳнамоӣ ва нақшаи кории паём бояд мавқеи худро чӣ бошад дониста бошад. ва мо аз паёми имсола хеле сарбаланд ҳастем аз муҳтавои паём ки маҳз мақсад ва ҳадафи паёмам он аст ки инсонҳо яъне мардуми кишвари азизро ба зиндагии шоиста буд. акнун шиора дигар кардан президент ки акнун мо зиндагии шоиста ба расидем мо бояд ба зиндагии босаодат рафта расему ба кишварҳои мутамаддини фарҳанг офар чӣ шуда бонем баробар шуда тавонем. ин маҳз аз як ҷиҳат аз лиҳози рушди иқтисоди рақамӣ ва технологияи муосир ва ман бовар дорам эътимодам комил аст ки дар ин ҷода низ тоҷикистони соҳиби истиқлол музаффариятҳои нав ба навро ба даст хоҳад овард. ташаккур саломат бошед. ва боз як нуқтаи дигаре ки дар паём таъкид гардид ин дар мавриди либоспӯшӣ ва хуб пайравӣ ба фарҳанги бегона буд ки инҷо муаллима бисёр мехостам дар ҳамин маврид андешаи худро баён кунед. марҳамат. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ пешвои муаззами миллат гуфтанд ки агар ҳар як фарди ҷомеа ҳар як шахсе ки дар анамин кишвари
کهن بنیادی ما عمر به سر میبرد. از همین شرایط صلح و ثبات، آرامی، وحدت اگر ناشکری میکند او فردی مسلمان نیست. از این جهت میبینیم که یک برداشت های بینهایت پرغناوت رو از این پیام ما برای خود گرفتیم. مثلا اویدی فرهنگ پیشوای معظم ملت از نقاط بالا، من اندیشه میکنم از ابتدا تا انتها تنها مبارزه برای رسیدن همون فرهنگی که مردم شریف تاجیک از قدیم الایام تمدن ساز بودن، مهمان دوست بودن، مهمان نواز بودن، علم دوست بودن، عالم بودن، فقط برای همین سنت های نیک نیاگان خود را گم نکردن، آن را احیا کردن و چون گوهرک چشم نگاه داشتن مبارزه می بردن. از جمله درباره فرهنگ سر و لباس پیشوای معظم ملت همیشه در تمام پیام های خیش، در برآمدهای خود همیشه از فرصت مناسب استفاده برده تمام ملت شریف تاجیک را خود به نهایت با فخر، با یک افتخار از ملت خیش سخن میگویند و میگویند که ما مردم تاجیک از قدیم الایام تمدن ساز بودیم، صاحب فرهنگ والا بودیم. ما باید اینکه همون عرف و عادت و سنت های نیکی که دوام 6000 سال این جانب داشتیم ما وای رو باید همیشه نگاه داریم و برای تکامل آن چی کنیم، حرکت کنیم، جد و جهد کنیم، تلاش ورزیم. برای سر و لباس البته پیشوای معظم ملت در روند تمام انامین جبهه هایی که اینجا همصحبتان ما گفتن، در روند آن البته برای انامین چی کردن نگاه داشتی فرهنگ ما، سر و لباس، مهمان نوازی، علم و معرفت، معارف، صنعت، تمام جبهه ها یک سخنی خود را گفتن. مثلا درباره سر و لباس اینقدر مثلا پیشوای معظم ملت جد و جهد میکنن، حتی در دولت های مترقی مثلا در فرانسه اون کس یک گوشه که رو در آثارخانه فرانسه اونجا وای کردن، نشان دادن برای ملت، برای تمام خلق های دنیا که ما مردم شریف از قدیم چقدر سر و لباس شینم، اطلس و ادرس و مثلا چکن و گلدوزی و اینقدر مثلا درباره بچی داشتیم لباس های شینم و زیبا و یعنی که تاجیکی داشتیم، اون رو اون کس حتی در دولت های مترقی مثلا در فرانسه در آثارخانه پیشکش مردمان نمودن و حتی ما از طریق مثلا تلویزیون دیدیم که چقدر مردمان اروپا با این توجه خاصه نمودند که مثلا مردم شریف تاجیک صاحب همین قدر تمدن و همین قدر مثلا بازیافت های کهنی یعنی که فرهنگی بوده اند. اصلا من چنین یک دیدگاه خود را از دایر به این پیام گفتنی هستم که سال از سال دوامی همین 26-27 ساله که پیشوای معظم ملت از منبری بلند برای ملت شریف تاجیک چون خود با افتخار میگویند سخن میگویند، من درک میکنم که تا چه اندازه ملت شریف تاجیک زینه به زینه قدم به قدم به بالا می رود که امروز شهادت آن شدیم که از مثلا ذهن صنعی، از رشد اقتصادیات، از رشد مثلا انرژتیک و دیگر ساحه هایی که ما امروز چگونه که پیشوای معظم ملت میگویند اکنون مرحمت قرآن را گیرید خوانید، سراپا حکمت است، پند است، اندرز است گفتن پیشوای معظم ملت. ولی امروز روز رسیده است که ما باید در روند تمام همین روند جهانی شوی که دولت های مترقی چگونه ذهن صنعی را میآفرند و نیاز به کسی ندارند، ما هم باید آهسته 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 با همین مملکت ها دولت های مترقی دنیا برابر شویم و باید اینکه از جهت اقتصادی، از جهت مالیوی، از جهت فرهنگی همیشه کامیاب و موفق باشیم. پیام امساله پیشوای معظم ملت 27مین پیامی که از سال 2000 این جانب ارائه می‌گردد، ما نیز در قطار اهل جماعتچگی جامعه شریف تاجیکستان ارائه پیام پیشوای معظم ملت را به طریق تلویزیون تماشا کردیم و مسلم است که زمان معاصر زمان خیلی برخورد تمدن است
و برداشتی من از این پیام امساله پیشوای معظم ملت از آن است که پیشوای معظم ملت در امسال پیام خود رجوع به تاریخ، خودشناسی، خودآگاهی ملی کردند و چندین یادگاری های تاریخی که بینید از جانب یونسکو تصدیق گردیدند و این به واسطه هم در داخل کشور و هم در خارج کشور به واسطه همین دیپلماتیایی فرهنگی نه فقط سیاسی بلکه فرهنگی تاجیکستان رو در این پیام ما مشاهده کردیم میتوانیم و همزمان ما مشاهده کردیم در اینجا قید شد دایر به مسئله قانون که پیشوای معظم ملت در این بارها تاکید کرده قید کردند که قانون این مرکز پژوهش تمدن آریایی است و ما باید عالمان، کارشناسان، مورخان رو جمع آورده باشیم و دایر به تاریخ فرهنگ پرقناعت ملت خود پژوهش کنیم و با جهانیان تاریخ و فرهنگ 6000 ساله تاجیکان رو نشان داده باشیم. زیرا که همین بارها در برآمدهای پیشوای معظم ملت تاکید می‌گردد که زمانی چه است برخورد تمدن ها است و دولتی که زبان، عرف و عادت و فرهنگی ضعیف دارد با دیگر دولت‌های ابرقدرت و تمدنی بزرگ داشته فنا می شود. بنابراین با تاریخ، زبان، فرهنگ ملی رجوع کرده مثلا یا اینکه دیگر من با پیشنهاد پیشوای معظم ملت و حوزه نوروز یعنی ببینید که انا یکی از رکن‌های فرهنگی معنوی ما نوروز با جهان چی کرده شد معرفی کرده شد و وابسته به همین تاکید کردن که در شهر دوشنبه مرکزی بزرگی نوروز بنیاد کرده شود و حتی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اون را وظیفه گذاری کردند که جای و معین کرده شود و دیگر برداشتی من از همین پیام از آن عبارت است که مثلا ببینید در تاجیکستان زیاد است یادگاری های خیلی زیاد هستند از جمله در ولایت سوخت 1109 یادگاری ها وجود دارند و نبودن قانونگذاری درباره حفظ یادگاری های تاریخی و تشکیل کردن یا اینکه ایجاد کردن به مرکزی مثلا قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یا اینکه با عالمان باستانشناسی رجوع کردند پیشنهاد کردند که قانونگذاری در ساحه باستانشناسی تشکیل کرده شود و این با اون آوردن میرساند که ما از هر جهت از لحاظ فرهنگی، خودشناسی، خودآگاهی ملی مسلح باشیم و با جهانیان اون رو نشان دهیم و وابسته به این در دانشگاه دولتی خوجند و خاصه فاکولته تاریخ و حقوق نقش چاره‌بینی ها بابت انمی پیام پیشوای معظم ملت جمع آوری کرده شده است مرتب کرده است که به سه سمت های تعلیم، تربیت و علم نگرانیده شده در اساس همین چاره‌بینی های مهمی علمی، فرهنگی، میزهای مدور و تحقیقات های علمی منظور اهل یا اینکه تربیه نسل نورس و دانشجویان رامانه کرده می شود. تشکر سلامت باشید. خب از این طرف از موقع حزبیتان میگفتید معلومه همین واقعا هم پیام این نقشه کاری ما و شما است به واسطه و برای عملی شوی آن شما چه خدمتی میکنید؟ پیام قطب‌نما و راهنمای ملت تاجیک و با نگاه آینده نیک می باشد. پیام از طرف پیشوای معظم ملت که مسئله را می گردد و ما کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که یکی از وظیفه های اساسی ما شرح و توضیح پیام پیشوای ملت را رسانیدن است به مردم و طبق نقشه وکیلانی که در پارلمان در نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنند و بعد از ارائه پیام که وابسته به نقشه کاری خود در تمام شهر و ناحیه ها واخوری ملاقات ها گذراندند از جمله در شهر خوجند که ما رو در پارلمان نمایندگی میکنند
وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موسومه موینی که با نقشه کاری خود تشریف آوردند و در تمام ساحه‌های خواجگی خلق شهر خوجند جهت ترغیب و تشویق پیام پیشوای ملت و خوری و ملاقات‌ها برگزار نمودند. همجایه با حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و ما کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان طبق نقشه کاری خود در تمام محله های شهر خوجند در ساحه معارف، تندرستی و دیگر ساحه هایی که امروز کار و فعالیت خود را پیش برده ایستادند برای راه اندازی نمودن و اوید به شرح و توضیح پیام پیشوای ملت نقشه خود را ترتیب دادیم و اون را الکه اجرا کرده ایستادیم و یک نقطه اساسی که در پیام امسال پیشوای ملت تاکید داشتن این اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و خودآگاهی و تشویق و ترغیب خودآگاهی ملی می باشد که بهر عملی نمودن این سال 2026 را ما باز هم کار خود را جانب نموده برای بهتر نمودن زندگی مردم و پیشبرد رشد اجتماعی و اقتصادی سهم ارزنده خویش را میگذاره. سلامت باشید. و برای عملی کردن همین پیشنهادی که اینجا گفتیم خب کدام کارها اولین درجه حسابیده می شود؟ استادانی عزیز محترم کارشناسانی برنامه امروز رو جمع بست کنید. خب مرحمت. همین از اندیشه از ارائه پیام برمی آید که ما همین رشدی با ثباتی کشور از شهروندانی با معرفت، با وجدان و صلاحیتناک و خاصتا از تخصصمندان، متخصصین بلندپایه. همین کلمه چند مرتبه از زبانی президенти کشور شنیده شد که برای آنکه تمام این مسائل رشد استواری اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ما در کشور تطبیق کرده توانیم باید تخصصمندان بلندپایه را به وایه رسانیم، تعلیم دهیم، تربیه کنیم و ما با متخصصین بلندپایه تجدید نظر کردنی صدر کشور باری دیگر دلالتی آن است که ما امروز با متخصصین بلندپایه که در موردی در عمل تطبیق نمودن رشد استواری اقتصادی رقمی، اینواسیون موثر، وسعت دادن سازندگی و آبادانی و تقویت و تحکیم خودآگاهی و خودشناسی ملت نیاز داریم. باید در همین مسائل کمری همت بسته باشیم و استادان رو، متخصصان بلندپایه رو برای با آن روانه سازیم که آنها برای نسل آینده که جوانان آینده ملت محسوب می‌یابند آنچنان جوانان را به تعلیم و تربیت دهیم که کشوری تاجیکستان را برای جهان متمدن معرفی کرده تواند. و ما از همین معرفی کردن تاجیکستانی صاحب استقلال دنیوی آزاد و دموکراتی ما از نفری برمی آید که او پیش از همه صاحب خرد و دانش باشد. و اینجا استاد خیلی خوب ابراز اندیشه داشتند که خودآگاهی ملی با دانستن یک محل خویش یا یک پالیز خویش که ما از پالیز شخصی خویش منفعت ها میبریم بر نمی آید. ما باید گذشته خویش را خیلی خوب دانیم. وقتی که گذشته خود را خیلی خوب میدانیم، من پیشنهاد شدنی رایگان کتابی به زوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه و تاجیکانی اکادمیک باباجان غفورов به ما امکانیت میدهد که ما شهروندانی رو، جوانانی رو، جوان دختران و جوان پسران به وای رسانیم که از تاریخ گذشته خود پیش از همه افتخار کرده توانند و آن ملتی که گذشته خویش ندارد و افتخارمندی رو افتخار کرده نمیتواند و باید
این رو به نظر گرفت که اینجا باز یک استاد ابراز اندیشه داشتن که از لحاظ اینفراساختور بعضی مشکل ها هست، ولی این مشکل ها روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال پیش رفته ایستاده است و تا سال 2040 من رشد استواری اقتصادی رقمی و رشد استواری اینواسیون معاصر و کانون که مرکزی پژوهشی تاریخی تمدنی اینجا ابراز داشتن استاد به واسطه فاصله به فاصله طی می شود. این به یک وقتی معین در کار که ما آن را پیش از همه هضم کنیم. من شاهنامه پیشنهاد کردن رایگان کتاب تاجیکانی اکادمی باباجان غفورov و باید ترغیب و تشویق شود. ترغیب و تشویق ما اطلاع داده شود برای تمام مردم. وقتی که ترغیبات و تشویقات می شود، این ترغیب و تشویقات اطلاع می شود به مردم و مردم به واسطه برای اجرایش مقصدهای هدفمند، خردمندانه و عدالت پروری حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان کمری همت خواهند بست. پیش از همه بعضی شرایطی که خود پیشوای ملت در پیام ذکر نمودن، این یکی از شرایطهای این متحدی ملت است. یعنی اگر ما متحد باشیم، اگر ما سرجم باشیم، اگر ما با اختلاف ها داده نشویم، پس با دستاوردهای زیاد میتوانیم مشرف شویم و وحدت ملی، خودآگاهی ملی، همچنین متحدی ملی برای ما خیلی مهم است. بعد دیگر شرایط، در شرایط امروزه این امنیت کشور ما را ضرور است که با قدر صلح و امانی، با قدر امنیت، با قدر آسایشتگی رسیم که در شرایط امروزه، خصوصا در شرایط توربولناکی عالم معاصر، امنیت یک شرایط بسیار مهم است. یعنی هر یک شهروند تاجیکستان امروز باید به قدر این صلح و آسایشتگی رسد. خصوصا به توطئه ها، به هر گونه اختلاف ها داده نشود. از این رو ضرور است که ما خرافات پرستی را یک طرف مانیم، بیشتر به آموزش علم و دانش کمر همت بندیم، زیرا نجات هر یک ملت، نجات هر یک کشور، بهبودی زندگی هر یک ملت در علم و دانش است که این را پیشوای ملت در پیام به طور مخصوص ذکر کردن. خصوصا آن جهتی که وقتی که یک کم مقایسه با علم و دین در پیام صورت گرفت، پیشوای ملت یک جهت رو ذکر کردن که البته دین ما رو هیچ کی نمیگیرد، یعنی دین ما از آن ماست. برای همین هم البته دین رو ما در شرایط امروزه همچی یک زمینه اخلاق به آن توجه نماییم، لیکن در پیشبرد زندگی باید ما دامن علم رو گیریم، دامن آموزش رو گیریم، زیرا اکثر جوابها برای پیشبرد زندگی در علم است، در دانش است، در خرد است. بعد همین که البته همه این شرایط ها میتواند یک زمینی مهم باشد برای عملی ساختن نقطه های پیام پیشوای ملت در سال 2026 و در آینده. تشکر، سلامت باشید. تشکر. پیام این راهنما و نقشه کاری تمام ساحه های خواجگی خلق است. شنیدن و خلاصه برآوردن البته ضرور است، اما طبق آن عمل کردن مهمتر می باشد. پیام نقشه کاری سرجم کننده، سندی همگیرایی و آینده ساز می باشد. از این خاطر هر یک نقطه آن برای هر یک شهروند تاجیکستان خیلی و خیلی مهم است که دست هم گرفته در پیشرفت این وطن عزیز که نامش تاجیکستان است حصه گذار باشیم. باقی برای اشتراکتان در این برنامه به همه شمایان مهمانان عزیز سپاس و بار دیگر خاطررسان می‌نمایم که برنامه امروزه ما در همدستی با کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند تهیه گردید. تا برنامه دیگر، خیر.